nk'uko mubona rero kuri iyi video ngira ngo iki ni ikigo cyitwa VinFast, ni ikigo cy'abanya Vietnam. Ni ukuvuga ngo ni ikigo gikora imodoka z'amashanyarazi, ni ukuvuga ngo ni zino modoka zigezweho z'amashanyarazi. Kikaba rero ari ikigo cyamaze kwemera Bitcoin nka payment method, ni ukuvuga ngo nk'uburyo bwo kwishyura ngo ushaka gutunga imodoka ushobora kugura imodoka ukoresheje Pi hara muri Vietnam. Ni ukuvuga ngo rero ni inkuru nziza, navuga ko iri kwerekana successful cyangwa se kugera ku ntsinzi y'abapioneer. Ibi rero iyi company ya VinFast ni ukuvuga ngo ifite uburyo bw'ikoranabuhanga cyangwa technology igezweho, aho rero nayo kubera ko ibinyabiziga byayo bikoresha amashanyarazi, bwumva n'uburyo bwa technology, rero nabo bamaze kwemera Pi nk'uburyo bwo kuba wahaha imodoka ukoresheje Pi network. Ni ukuvuga ngo rero ni iterambere rero rije ryuzuza ibyo tuvuze nka P2P, ni ukuvuga ngo uburyo bwo guhahirana dukoresheje Pi. Rero VinFast akaba ari ikigo cy'abanya Vietnam nk'uko nababwiye, kikaba cyarashinzwe mu 2017. Kikaba rero cyarashinzwe na Vini Group Conglomerate, ni ukuvuga ngo akaba ari rwiyemezamirimo wigenga cyangwa se wikorera w'umunya Vietnam ufite ikigo cyitwa Vini Group Conglomerate. Rero iyi VinFast ikaba yaratangiye ifite intego yo kuba yashyira ahagaragara imodoka zikoresha amashanyarazi, ibyo bita EVs, internal combustion engine cars, cyangwa se imodoka zikoresha amashanyarazi, aribyo bita electrical scooters. Iyi company rero ikaba ifite intego yo kuba yazamura ubutwazi cyangwa se ubwikorezi bunyuze muri sustainable. Ubwo ni ukuvuga ngo ibintu bitangiza ibidukikije, ubwo tuvuga ko ibintu bitangiza ibidukikije muri imodoka z'amashanyarazi ntago zangiza ibidukikije, ubwo rero ni sustainable transportation. Ibintu wamenya by'ingenzi ni ukuvuga ngo iki kigo kikaba giherereye muri Vietnam aho bita Hanoi, akaba ari agace ko muri Vietnam. Ikindi rero VinFast ikaba yarashyize ahagaragara cyangwa se ikaba yaratekereje no kuba yakorera mu bihugu bigiye bitandukanye nko muri North Carolina US. Ikaba rero nabyo iri kubitekereza kuba yakwagura isoko. Ikindi ikaba yakwagura isoko nko mu bihugu bya Europe ndetse na Canada. Iyi VinFast rero ikaba yarashyize ahagaragara imodoka zikurikira. Yabanje gushyira imodoka z'amashanyarazi ari izo electrical cars. Iyi modeli include VF8, VF9 and smaller EVs aimed to mass market. Ikindi ikaba ifite intego cyangwa se ifite target yo gukora imodoka zigiye zitandukanya zikoresha amashanyarazi, zidakoresha essence nkuko bisanzwe. Mubizi ko imodoka nyinshi zakoreshaga essence cyangwa se mazutu, ariko imodoka zabo zikaba zigiye kuzazikoresha amashanyarazi nkuko n'undi ariyo ntego yabo. Akaba ari cyo kigo ari byo gishinzwe nk'ikigo gikora imodoka z'amashanyarazi. Rero bikaba tubihuza nuko cyamaze kwemera payment. Iyo tuvuga payment ni uburyo bwo kwishyura bakoresheje ifaranga ry'ikoranabuhanga, ubwo ari byo crypto Pi network. VinFast ikaba ifite imikoranire n'ibigo nka BMW, ikaba ifite imikoranire n'ikigo bita Pininfarina, ikaba ifite n'imikoranire n'ikindi kigo bita Bosch nacyo kishinzwe gukora ibintu by'ikoranabuhanga. Ikaba rero iri gutekereza nanone kuba yakora integration, kuba wenda ikaba yakora nka modeli z'imodoka ziri zikoresha ibyo bita ADS, ni ukuvuga ngo assistance system and infotainment. Rero intego yindi bafite ni ukuvuga ngo ni ukuba bagabanya ibyuka bihumanya ikirere, ibyo bita carbon emission.
binyuze rero muri EV adoption, mu buryo bwo gukora zino modoka zikoresha amashanyarazi. Ikindi iki kigo narindi kubabwira Vini, ni ukuvuga ngo kikaba ari ikigo kiri kugenda gitera imbere nk'uko muri kubona muri video. Abantu benshi barimo baragerageza guhaha izi modoka zabo bifashishije rero ino payment ya Pi, nk'uko musanzwe mubizi n'ubundi akaba ari iyo ntego yabo. Ubwo rero bamaze kubona ko iri faranga rishobora kuzaba rifite value iri hejuru, ubwo rero bigatuma baryemeza nka medium of exchange. Iyo tuvuze medium of exchange ni umuhuza, ni ukuvuga ngo iryo faranga uragenda urifite, then uhahe, then nabo ubahe iryo faranga, then mube mwakora exchange of exchange, ko tuvuga ibyo bita P2P market. Ubwo ni Vini Fast rero yamaze gutangaza nyine ibyo ngibyo narinde kubasobanurira bijyanye no kuba yamaze kwemera payment ya Pi. Ubwo ibindi bigo bigomba kugenda biza, twari twabonye ko na za Alibaba, za Amazon, za Tesla ko bishoboka ko nazo zishobora kwemera iyi payment ya Pi, kuko ngo ikaba byakwemera iyi payment ya Pi rero mu buryo bwa exchange. Bakaba wahaha, tuvuge nk'urugero, ukaba wahaha telefone ya Tesla, ukahaha imodoka ya Tesla ukoresheje izi Pi. Turi ku musozo rero nababwira ko rero amakuru agiye atandukanye mugenda muzagenda muyabona kuri iyi channel. Mwibuke gukora subscribe guys. Niba ukunze video ukore like kabisa, ukore like. Murakoze, Imana ibarinde.